Hello, it's now ma'am. Welcome back to my channel with another vlogs. Now ma'am, ako'y handik lambida chatline. Ako'y handik hospital amada chatke haina angangsingse khara check up tawthoke na adugi thoklaini ado handik lambida chatli. Machatonsu gari manungsiga toina phamaga laigare machasu lambi jengbuda ungaga lairi ado aina dum khara moment khara dum capture tawbani now mayam sum jengminasi nungsasu yam saayebako mapanda. Ma'am, ako'y handik hospital yawrebako sige lairik kalawati saran children's hospital haina asi jamna kano tawba hospital ni haina ako'y lainebako angangsingje nungsa sagalakpanina angang purma tawnai sinako chak sungcha chadabako chada thakdaba adudugi sum angangsingne dum chasilaktradi weakness oibado adugi amta check up tawthokena lakpaneba ado ako'y handik hospital change manungda Mangda changa sigesi ako'y OPD da jenge tawi do go kaino sibudi hospital sibudi government gini abako government gi orusu jam achaubu hospital ni jam phajana budi ako'y da budi tawre haidi jam emergency case oidabanina adai yam khangre aduga jam phajana di tawreba Ma'am, ako'y hanjik jengba loidana manakta leba canteen amda ako'y hanjik late lunch time ni lunch khatang chage tawi hanjik lunch leire Matatunga, papaga, ini asisga, lunch na siga leire. Nakanin sa tre, bigtagi tawi.